warahmatullahi wabarakatuh. Perhabat Syedralun Bandung. Sehat gebili Allah. Semoga bersejahtera, bersihat Bandung urung drone. Bapi urung drone hana menyenangkan dengan video lun, dengan hujah lun, dengan hinaan lun ke ulama suhu yang kalau lun petebit su, lun bertanggung jawab insya-Allah. Dan menansit ke orang yang jawab video lun, yang pakai kacamata lagi lun, duk la motor pegah haba pehtim motor lun na motor duk la motor ceramah ken ke lun barang kapu. Jadi dalam videonya kon jawaban daripada urang dro, kon jawaban daripada urang kah hai palih hai paak nampum pak. Kon jawaban daripada paak si paak purute pekong hukum tahunya. Nyan hanayum ba lun wakah purti binatang si. Jadi yang pelai kesimpulan, yang pelai jawaban dari gure awakah. Nyan yang pelai jawaban. Kon ke jawaban daripada awak dro ke hana. Awak dro ke la tak tahu. Jadi, netulung kesampo siat videonya yang keluh ke fitnah ke lun, bak media, lun dikeluarkan daripada dayah mudi mesra. Jadi, netulung ba siat videonya toh tengku yang petebit lun daripada dayah mudi mesranya. Bek gejak baba fitnah lam media. Dan bek gejak karang-karang kata bak media untuk gepermalukan lun. Jadi, lam videonya lun pegah. Mungkin lam komentar, lam status, mungkin hana jelas. Tapi lam videonya lun penjelaskan. Toh tengku yang petebit lun, yang nepegah bak media, lun kujabut hanya menjelang beberapa bulan. Jadi, netulung jawab siat toh tengku yang kaluh neba fitnah, yang kaluh nekarang kata bak media, toh tengku yang petebit lun. Toh ustaz dan toh ulama yang petebit lun. Tulung jawab siat lam videonya bah. Nyo lam videonya netulung jawab siat. Menyepulai nu jawab siat menyepulai hana karu be na so temuna be na so hina kedua orang si. Jadi jawab siat videonya. Lun akan lun bertanggung jawab ni ba Allah. Yang kaluh neba fitnah hati lun, yang kaluh nu fonis lun ba kafir laknat tilah di sini di Kanada, nu bertanggung jawab. Menyohana disebut nandro nu abu mudi mesra, hana lun pi beritanya, hana lun posting ba videonya. Beh kafir laknat tilah disebut nandro nu. Nan gure urung dro nu. Menyokun bahasa Inggris madi mesra, menyokun katanya urung Aceh mudi mesra. Nyan yu tanyong siap. Abu Mudi Mesra bersekutu dengan konsulat Indonesia yang na di Kanada. Beritanya Godnyan yang utuskan. Godnyan yang utuskan. Abu Mudi yang utuskan untuk geyu jak lacak lun sebagai lun dituduh teroris. Nyan bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang kaluh nepebut. Yang kaluh na fitnah ke lun, yang kaluh na kerang kata ke lun bak media, nuklung bertanggung jawab siat cedram doa. Menyupulai bunyo busluso, perlai bunyo busluso, buik na tanggung jawab, dan media nyam yang kaluh na pe, yang kaluh na bak fitnah ke lun, bahkan media yang kedua ataupun yang kelih hana tingat. Yang lun injak foto Abu Mudi Mesra sagai siro, tapi pakon na editan foto Abu Kutakrung. Pakon na editan foto Abu Kutakrung. Pelung jawab tiat. Pelung jawab leboh yang kaluh na ba fitnah ke lun, yang kaluh na mendusta, yang kaluh na mendusta ba kafe demi kesenangan drone nu bertanggung jawab. Karena Allah lun pegahnya. Lun hanayo. Dan bahpih yang kalau lun pegat videonya baik nekira le urung drone lun yo. Demi Allah hanayo. Demi Allah lunyo hanayo ke manusia. Yang yo lun ke Allah yo. Yang lun pujuknya ba Allah. Kon bak manusia zalim kon. Petuh siat videonya bak gure-gure urung drone. Jadi nyo pelai solusi yang god hana suah temenak dan hana suah banan kedua urung si. Karena lun hana lun banan kedua urung si drone yang bersangkutan lun dengan si do gure. Jadi lun bertanggung jawab akan permasalahannya.
Terima kasih beri tetap cedera mutuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.